O muthenya wa gatatu ga kiumia mihang'o ya wendia wa mahiũ thoko-ini ya Suswa yambagĩrĩria kiroko gĩa tene. Agũri makiuma kaunti-ini itiganĩte arĩ hamwe na Narok, Nakuru na Kajiado. Mũikarĩri gĩtĩ wa onjoria aya Stephen Kalembe atarĩirie atĩ onjoria aingĩ thoko-ini no mainũkaga makuĩte ngoro kuona matikoragwo na ihinda rĩiganu rĩa kwendia, na nuthu ya mahiũ marĩa macoka micii-ini marigagiriria gukua ni kuhatiririka ni ng'aragu. Unakuta ng'ombe hapa inafika ng'ombe 3,000 inauzwa ng'ombe 1,500. Hiyo ng'ombe 1,500 inarudi nyumbani. Wale watu wameshindwa kuuza watakula nini? Pia kondoo ni vile vile iko hivyo. Onjoria ayaru ni maikiti hoya kũrĩ thirikari ya kaunti ya Narok kũmahe thikũ igiri cia thoko niguo makahota kwendia mahiũ maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, makiuga kwa ihinda rĩrĩ bei icokete thĩ na makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 50. County government tutafungua soko ya Jumamosi. Ile ng'ombe hatujapata kuuza Wednesday iuzwe Jumamosi. Ng'ombe na kondoo na punda na hiyo mimea zingine ambayo inauzwa kwa soko. Ile ndume tunauza 1,100, 1,070, ameteremuka tunauza sahi 45,000, 50,000. Hiyo biashara ya ng'ombe ameteremuka sana. Hamwe na mendekithia mangĩ marĩa onjoria ya maheanĩte nĩ kũhingũrwo gwa gĩthĩnjĩro kĩa mahiũ niguo mahote kuongerera thoko ya mahiũ mao. Tunafurahi sana tukipata hiyo ya kuuza ile ng'ombe amekuwa mkongwe kama ile ameweswa. Kwa maana tukipata silota ambaye anatasasunjia hiyo ng'ombe ambaye ameweswa, tutafaidika kwa maana hiyo ng'ombe haitakufia nyumbani. Kitu ya pili ambayo tumesema siku ya leo ni ya kwamba burukas ni watu wa maana sana, lakini wasipochungwa ama wasipochungana ni watu hatari sana. Na niguo kũgacĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra nĩ morĩtie gũthondekerwo wĩra thoko ĩno na matambĩrio maĩ niguo mahote gũthingata ikĩro cia ũtheru. Hakuna haja serikali apate pesa na sisi wenye tunapeana pesa tuumie. Unaikuta watu ambao wanaenda hospitali kila siku kwa sababu ya vumbi, anafaa tuwekea maram ama kokoto. Munini wa county commissioner augite ni mamukirite riendekithia ria onjoria ya na kwiranira gutigirira ni magacirithia wonjoria. Pendekezo hilo ni sawa na tumeliunga mkono kwa sababu hali ya uchumi vile ilivyo, mwananchi akiomba nafasi ya kufanya kazi tunampea, na sisi tunampea usalama na tunampea nafasi mwafaka ili aweze kutimiza ndoto yake. Hadini ha Kameme TV, Gitagogena wa Waduro.